vezano za čovjeka koji za sebe tvrdi da je musliman, ima samo džumu namaz, ili recimo još i Bajram namaz klanja, ili nema nikako namaza, za sebe tvrdi musliman, kolje meso, da li izgovori tekbir, da li trebamo jesti od njeg meso i rekao je da pitam da li uopšte musliman. Da vas pitam. To je pitanje znači ostavljača namaza. Taj čovjek koji ostavi znači namaz i ne klanja nikako. On je kod većine uleme musliman. On je musliman kod hanefijske pravne škole, i malikijske, i šafijske i jednog dijela hanbelijskih učenjaka. Najveći hanbelijski učenjak Ibn Kudame, ili u toj plejadi najveći učenjaka, on je, znači, na kraju svoga dijela Mugni, odnosno na kraju dijela poveo namazu, govorio o stavljaču namaza i govorio, znači, da je taj čovjek musliman. Znači, da ostaje namaza da ga izvodi van vjere. Pa je većina učenjaka na stavu da je to musliman, da tim postupkom nije izišao van vjere. Imamo jedan dio selefa, ili veliki dio selefa, prvi učenjaka, i jedan dio hanbelijskih učenjaka koji tekfire onoga postavi namaz. Kaže, on nije musliman, nije izišao time iz vjere i uzmeju opće argumente koji govore o, znači, o kufru čovjeka koji ostavi namaz. Pa je pitanje fikske prirode. Prvo, da razgraničimo. Neko hoće ovo obavezno da poturi pod akaidska pitanja. Ne, nije tačno. To je fiksko pitanje o koga se ulema razišla. Fiksko pitanje, jer ulema se ne razilazi naša ehlusuneta oko tako krupnih, krucijalnih akaidskih pitanja. Neki sporedna neka pitanja, ili uzvišen je Allah, ili poslanik sam vidio uzvišenog Allaha na Israilu Mirađu ili nije vidio. To su pitanja koja su došla, o koji se među ashabima pojavilo razilaženje i nejasnoće, a ne kažem ili kasnije. Tako da, to je pitanje fikske prirode. Pa ulazi u fikska razilaženja. Pitanje ostavljača namaza ulazi znači u fikska razilaženja. To sada, da li je on musliman ili nije musliman, veže se za brojna druga pitanja. Veže se, hoćeš li jesti njegovu mesu? Hoćeš li klanjati za njega ako stane on u namaz za tebe predvoju? Ne klanja nikada, ali vi došli da klanjate kao ja ću vas predvoditi. Može li on biti staratelj svojoj kćerci koju udaje? Jer ako je počinio kufr, otpadiš, ne može biti staratelj svojih kćerci. I brojna, znači, druga pitanja koja se vežu, znači, za takvu osobu. Molim? Ne nasljeđuje se da svoj isto. Ne nasljeđuje se imetak njegov ako ti je babo. Ne, nasljedno pravo jest ako je babo, neće naslijediti njegov, ne može ga naslijediti zato što je murtad otpadnik od vjere, njegov imetak se uzima i daje se uopće koristi muslimana, znači da je za put, nek napravimo puta 5 km ili kilometar ili 2, a niko neće njegov imetak uzeti, nema niko pravo uzeti, ili tako. Znači, mnoga pitanja se vežu. Tiče se da li je musliman ili musliman. I to je sada stvar pitanja razilaženja kod uleme. Ja da vama sada kažem, taj čovjek koji ostavi namaz, on je kafir. Nije musliman, to je murted otpadnik od vjere. Ne smiješ jesti njegov meso. Vi ćete nam kažu tamo fino, Allah to ne gradio. Ali mi smo čuli, imamo Ebu Hanifu, i Malika, i Šafiju, svi njemu sledbenike, i hanbelijsku pravnu školu, jedan dio kažu da je to musliman. Ako vam kažem taj čovjek je musliman, vi ćete kazati ima jedan dio hanbelijskih učenjaka i to je rivajet od Ahmeda i ima mnogo učenjaka iz prvih generacija kazati da je on kafir. Razilaženje znači među ulemom. Čovjek ako odabere jedno mišljenje za sebe, može ga držati za sebe, ali ne smije druge osuđivati. Čovjek klanja samo džumu i kolje i neko jede njegovo meso. Nemaš ga pravo suditi kada ti radiš, očiti haram, činiš to što ti činiš to. Pa dobro bi bio, to nije, većina uleme tako to nije kazala. Većina uleme kažu, znaš kako ima nešto od namaza, ponekad da klanja, to je svjetlo, lijepo, nije dovoljno, nikako ne kažem. Ali razlika izgleda čovjeka koji ponekad klanja i koji u potpunosti ostavi namaz, nikako nema namaz. To je razlika između njih dvojice. Pa čovjek koji bi ponekad klanjao, džumu i poneki namaz koji klanjao, on nije od onih koji su ostavljači namaza. Mora ostati namaz u potpunosti da bi ostavljači namaza. Uprotiv, ponekad klanja, ponekad ne klanja, taj čovjek je u krugu islama, samo što je teški griješnik i fasik. Tako znači da je pitanje se veže za tu osobu, pa ako neko odabere mišljenje ili želi iz predostrožnosti, zbog velikog razilaženja među ulemom, da li je taj čovjek opće musliman, da ne želi da ga naslijedi svoga babu, ili ne želi, on nema pravo da nekome koga želi naslijediti od njegove braće i stara, kaže vi činite očiti haram, taj čovjek je nevjernik. On je kod tebe nevjernik. Oni su uzeli, imaju drugo mišljenje da nije nevjernik, je tako? Pa tu znači tu mora biti vid elastičnosti. Pa čovjek može uzeti nešto za sebe, ali ne mora i ne smije nužno obavezivati druge ljude. Jer u redu. I otežava drugim ljudima. A šta je li ispravan hadis? Nekad se ovaj stan kaže, ono što razdvaja nas od njih, vjernike od nevjernika, jeste namaz. Jeste. Ispravan hadis, kako ne, svakako.
Hadis je, znači, naspava ono, lahdu ledi benina obenehum salah, femen trakija fakat kafar. To je od hadisa koja je ulema uzela, znači, kao dokaz da je čovjek koji ostavlja nevjernik. I mi ćemo sad kazati, ali šta je sa većinom? On izgleda za taj hadis? Što je kod Muslima i kod Tirmizija hadisu, mi za to znali pa su kazali suprotno hadisu. Šta ćemo sa hadisom koji doći čovjek na sudnji dan pa će kazati, pa će Allah svoj za džennet, kaže se u hadisu, lem ja'mel qajren qat, nije nikad po dobru uradio. On te šta ćeš ti sad? Već pa imam ja drugi hadis, pa to je dokazivanje hadisma. Jedan dio ulema uzeli jedne hadise, drugi su uzeli druge hadise i dokazuju. I zato je, ko kaže da je ostavljač namaza kafir, on nije haridžija. A ko kaže da ostavljač namaza nije kafir, on nije murdžija. To je razilaženje među našim imamima poznato. Naša se ulema razilaženja, to je razilaženje, ali samo je stvar ovdje da ne moraš nikome nametati. Ti vidiš da je čovjek koji ostaje namaz nije musliman, da je takav daleko od islama, da nema ništa sa islamom i šta ima neke dodatne stvari koje im pokazuje da je čovjek čisto od islama. Kažeš, jeste, moj stav je prema takav. Ako želi sa njim da ga tretira na drugačiji način, to je njegovo pitanje. Bitno je znači da tu postoji jer ako vam kažem nešto, to ništa neće promijeniti. Doći vas tada drugi dan kazati ja imam drugo mišljenje. Ulema se razišla i to ne liječi problem. Ti možeš sebi odabrati mišljenje, slijediti nekoga odaje, ako me vjeruješ i koga poštuješ, da ga uvažavaš, čije mišljenje držiš teškim, da ga slijediš u tome, ali ne smiješ znači nikome to nametati. I to je samo, znači ništa nije.